enhlekani ka nhlekisani za wena kwalaho nga ningisela uri ko nhlekani lowu namuntlha ravumune siku hi leri ra 23 ra n'hweti leya ya Mudyaxihi mana 2024 mune mina ni khalanga Phet Mathebula ni xeweta Jafta Munyayi kusukela a River Plus un'wana wa vayingiseri va hina to tala ka Afrika va vulavulana ta ku byela tona loko ni vuyela kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini n'wana wa xikwembu phela ko sa siku president yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find guilt same time Afrika wa vulavula sweswo mi yingiseni munghana lona FM 10 minute ntsena bidawura ya 12 mfumene nsuna no ndala kuna swin'wana swi antwi kahle la tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula leyi vonini video leyi ya vamhani lava va nga ku antivi ku vo strike kumbe va endla hi va nga mbalangi Phet mina ni twela vana va hina ngopfu vusiwana loko ni ri mhani ni te tani ni ri na vana loko ni ya hluvula a xitratini hi ndlela leyi ku nga tala vanhu loko video leyi ya vona hi n'wana wa mina kumbe yi ya vona hi vanghani va ye loko va n'wi komba yoho i fane a titwa njhani vana vo tala sweswi bodi ve le ku tshikeni ka xikolo hi mhaka ku va va hlekiwa hi vana van'wanyani hi mhaka leswi hina vatswari hi swi endlaku kaya kambe van'wani ta ku a va lo khunguvanyeka kun'wani ta ku alava ku komba ku ve le hansi ka ntshikelelo wo fika kwihi swilo leswi va swi rilelaku swi khumba vutomi bya vona Phet hayi hi ku hluvula ni sala ni nga mbalangi mara mi yi vone kahle video liya yani heyi va nga ni ba va ni dlaya kaya loko vo twa ku ni yi vonini a ndzhaku ni yi vona mina no twa vanhu va kha va vulavula hi yona hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula khalanga Phet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhuluku ku ya fika ra vuntlhanu sweswo mingisero munghana lona FM makomba ndlela nongonoko ya Afrika wa vulavula 13 minute ntsena bile ora ya 12 twa namuntlha hi ta va hi bula na mutivi wa nawu lava nga ta va pfuna ku twisisa timhaka leti nga endleka a khotela henhla loko kha ku langutiwa ka timhaka ta matshalatshala ya ku hetelela hi kumeka hi ri na kumbe ku na hosinkulu ya rixaka ra Vatsonga se hi ta va hi kha hi twa ku kahle ku endleke yini le ka khotela henhla hi hafu ku bile awara ya 12 nhlekani lowu kasi ke xin'wana lexi nga ta xi languta hi ta va hi kha hi bula na va statistics South Africa lava na vo va nga na tinhlayohlayo leti vengeri va lava ku ti hundzisa eka vaaki ta kotara hi ndlela yaleyo leti langutaka timhaka ta mintirho ti langutaka na timhaka ta vukorhokeri se swi tele tinhlayohlayo leti mi nga ta titwa leti ta va ku ka ti huma nkarhi na nkarhi kusuka ka statistics South Africa hi vurhangeri bya statistician general se hi ta va hi kha hi langute na mhaka yoleyo ni lava hi sungula la mingisero me hi sungula la ka ku mi ta tsundzuka ku ku ve na mudyondzisi loyi ku nga vulavuriwa ngopfu yena na kwala ka munghana lona FM hi swi twile va kha va vulavula hi yena a nga dyondzisa kolomo ya ka tsevu ku ya ka nkombo wa malembe a ri mudyondzisi ivi ku ya kumeka ku a nga kumangi certificate xa ka grade 12 ivi na so loyi a nga tisa mhaka leyi hi lava va nga kula swin'we se loko ka ku vulavuriwa lomu kun'wana ka ku vulavuriwa i ku hi le ku languteni ka tiko leri hi nga langutela ku humelela se loko hi langutele ku humelela vana va hina lava hi nga va yisa swikolweni hi langutela ku va dyondzisiwa kahle va pasa se loko munhu a nga pasangi grade 12 ivi a ya dyondza a university a pasa i dyondze a Nelson Mandela Bay University a ni swi tivi ku dyondziwa hi leswi ya khale vengi i ku correspond kumbe ku ya tlasini ivi a va mudyondzisi sweswiwani i khomiwini hi lava va tiveka kutani hi ti-Hawks i yinele khoto se xivutiso i ku kasi n'wina mi tirhaku la ka nhlangano wa haxi la Polokwane la a ni ta ku n'wina va Phumudzo Bulanga mi tirha yini se lava va tirhaka ka HR swi tsandza ku hi kasi ku lavisisa na ku twisisa ku
munhu loyiwani leswiwani a hi ntiyiso kumbe i ntiyiso maphepha lama nga matisa a hi wona hikuva hehli u twa he hala va thole munhu a ya na standard 10 hi n'wa mi swi tivaka hina loko hi languta maphepha kuma yi ri koho standard 10 se ka xiyimo xa muxaka wolowo ku endleka yini a ku fanele ku endleka yini van'wani va ri i dyondzisile vana van'wani va pasile van'wani va feyirile hi swivangelo swo hambanahambana kambe hi ri yini swi hoxeke kwihi kahlekahle hi lava ku fikelela yini tanihi tiko loko u ri maakatiko u tshamile wena ri wexe kwalaho ku tshama ri koho u vukula ku fikelela yini ka ku humelela kumbe ku kala ku humelela ka tiko se hi mhaka ya ku tanihi hi xitichi hi byala vutihlamuleri bya ku hi fanele hi lemukisana no dyondzisana mahanyelo lama ma nga ta hi vuyerisa tanihi tiko hi swo hi lavaka swona ni vula ku hi swo hi lavaka swo ku hi ya tshama namuntlha hi twa ku munhu loyi i tirhe 5 years 6 years 7 years a ri ha maphepha ya mampela swi nga tiveki i dyondzile hanyani nkuzani na i swivutiso leswi kumbexani hi nga vutisana swona mingisero mina hi tlhe hi kuma tinhlamulo ni tshemba hi ta tikuma na le ka wena se va komberile van'wani ku a swi nga ta va kahle ke ku hi vulavula hi swona hi ndlela yaleyo se a hi vulavuleni va ka hina a hi mi twaneni le ka 0860002543 hi ta vulavula na mutivi wa nawu loko hi vuya emahungwini ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 1 ya hafu ku bile awara ya 12 tiwa nawu va ta hi byela ku le khoto a swi famba njhani a ku endleka yini hi le ka 0860002543 hi mhaka hi ku hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. wun'wana ni tsundzuxa ku ha ri kwala ka swikolo ni tshembise ku ndani ya vutisa le ka college liya a kuma nkarhi wa ku hundza hi kona loko hi ka hi ya le ka mavambi kambe hi ta ya vutisa ku swilo swi fambisa ku yini le ka college liya ku ndlela ku hi kota ku lava va kolota ku himpela va hakela va kuma certificate swa vo ivi va ya mahlweni na vutomi va lava mintirho kolomu yi lavawa koho hi ndlela yaleyo se hi ta yi landza na yaleyo mhaka yi nge heli ntsena hi ta hi vutisa ku ya emahlweni kambe hi ku tumingisi ra mina 0860002543 loko va va yeni xikolweni vanhu ha jikajika hi zizaziza hi ndla yini kambe hi va hi kha hi xi lava xitifiketi a hi ku tumingisi ra mina ni ta ri teka riqingho rero kambe endzhaku ka leswi SABC Education na va-IEC va tirhisana kun'we ku tisela nongonoko wa tidyondzo ta vaaki na wa vantshwa laha ku khumbiwaka timhaka ta nhlawulo u nga hundziwi hi minongonoko leyi eka Munghana Lonene FM hi Ravumbirhi eka nongonoko wa tidyondzo ta vaaki hi Ravuntlhanu eka nongonoko wa Youth Yona hinkwayo minongonoko leyi yi ta hi nkarhi lowu fanaka endzhaku ka mahungu ya awara ya 9 nimadyambu minongonoko leyi kumba timhaka ta nhlawulo yi ta va kona ku fika emakumu ka n'hweti ya Mudyaxihi 2024 u nga tlhela kuma minongonoko leyi eka SABC Plus ivi u tshikelela listen now loko wa lava ku pfuniwa u nga nghena eka WhatsApp u rhumela rito hi eka nomboro 060 088 0000. Munghana Lonene FM magombandlela a hi amukela ni mingiseri wo sungula hello inhlekani hayi doctor buta mina mpfukeni hi kona njhani hi pfukela khensa swinene loko mi bela riqingho mani n'wina mi ri yini doctor sweswo a swi hlamarisi loko hi swi vona swi humelela hi ndlela leyi kambe swi hlamarisanyana ka lava hi nga kule na swona kwalaho ka SABC hi rhange hi va na Hlaudi a mi rhangela kwalaho a kha a nga ri na wona matric leswi ni swi yisa ku ni swi driver ni swi yisa aka la namuntlha hi nga fika kona hambi ti-politician ta hina to karhi loko ni ti langutini laya a ti na wona matric until loko fika wo fana wa vandla leri un'wanyana leri nga fumeki la tikweni a tlhontlha mhaka ya ku loko i fanele va palamende i fanele i va i ri na matric kambe lexi nga humelela hi lexi vanhu va busy kwale palamende va le ku xeka ti-matric van'wana va vone ku huma va resigna ku huma ku nghena palamende hi ku kumeka swi nga endli swilo lero sweswo mina nga tiva ku college kumbe university munhu i pasa njhani doctor certificate ya matric yi nga ri kona mina na tsundzuka loko mina ni graduate
minimum qualification ya ku nghena a varsity ku endla course yo karhi unless ku ri college na college na tshemba ku loko i ya ka course ya ku veni la ku ndla teaching i fanekele i va i ri na minimum qualification ya ku nga matric loko tlhela ku hlutiwa ku xana tipoints ta wena kumbe ti-percent leti nga na tona ta fita na se munhu loyi i qualify with teacher without a ngo va a pasini i na yona matric certificate yi tsariwile mavito ya yena mara a yi le nawini mara yena nga yaleyo hi sweswo that's why na ti-politician ta hina to tala sweswi chika ti-politician vanhu vantsongo ngopfu na loko hi ya vulavula hi vola i va 400 ka vanhu va 50 million a hi vulavula ni rixaka ku loko xiyimo xi te tani hi fike njhani laha botsat ni pfumeleleni ku ya mahlweni ni hetisa leswi loko ni ku ti-politician tiko leri ri rhanga hi ti-politician so ni kombela ku hi vo va rhangeli the first lavan'wana hinkwenu hi le hansi whether i dokodela kumbe i yini kambe hi le hansi ka ti-politician tiko ri fambisa hi ti-politician mara i n'wa tipolitiki mani loyi a yaku a Nelson Mandela Bay University a fika ku vanhu lava nga applya na n'waka la hinkwavo a hi vonini ku certificate swa vo swa mampela fambana a parliament ka ku hi nge swi koti a hi yini parliament sweswi fika hi ku a ka ha ri na parliament yi hele tolweni parliament va pfarile parliament yi koho hinkwenu loko hi ku minister ya swa ku vula mani na sweswi hambiloko ku ri ke ni nyokisuni ko va temporary ya ku nyikiwa for 7 days kambe loko ho ya kwalaho fika ku mani hi kombela mi hi nyika swilo swa n'wehe hinkwaswo maphepha mi ta kuma ku a va na wona those politicians kambe na loko ku ri va na to ti-matric va na toho mara i kuma ka ti famba nkarhi ende loko hi languta hi nkarhi luwa hi vulavulaka woho vanhu lava nga le hinkwavo i vakulukumba i kuma ku van'wana ku complete matric yaleyo a va fikelelangi so leswiyani i swi swa khale hambi sweswiwa butpet ko huma munhu a huma a ri tiko ra le handle a tala a nga ri na matric loko mindzuku no lava ku a va na matric a nga wu kuma la South Africa a nga zanga a nghena tlilasini mara xivutiso i ku i ntiyiso why munhu a ze a kha a nyikiwa opportunity ya ku a dyondzela ntirho ku ri ke ni maphepha ya a ya valid nemetweni a ri hi butpet so inkomo loko va kha ku arrest va ni fikisa laha ka ku a xi le ku hlamuriweni xivutiso lexi ni vutisaka xona a hi ri hama kona a hi ri vanhu va na maphepha mavukungundwani xivutiso i ku hi njhani lava tirhaka kona ke ku na vanhu la aka SABC ku na Phumuzo Bulanga loko munhu o fana na thoriwa va ta ku yisa maphepha ka yena hi le ka HR se loko hi yisini mo helela kwala a ku na swin'wana swi ndliwaka a ku na swin'wana swi ndliwaka loko maphepha ma yisiwile hi swo hi vutisaka swona a hi ri a swi kona kumbe swi kona nhlekani kaye bothatika hi pfukeli minjhani vutomi i simple ngopfu leswaku xa ku tiva mani kwihi nkarhi muni swi ta endleka swi mi vula yini a ni mi twisisi kambe mi vula yini loko mi kutana ku na vanhu lava nga tlhelela tlhelo a nga tiva ku ri ti-process to ri kuma matric ni nga yangi ni nghenile tlilasini ni tsandzeka loko no tiva munhu wa so va ta kota ku swi hlanganisa ni kuma matric hi leyi vuya kona i corruption na ku nga tshembeki ka ntirho wa wena ivi i xavisa matric swi simple swi va endlisa tani mara ku na swin'wana a va swi vula anti hambi swa ha ri kona swi swa khasi a swi koteki ku va swi vona ku loyi ha khasi swa koteka ku ri a van'wani vo na ku va vona ku fana na leyi vulavulaka na mhandla wa le Mpumalanga nga ya hi le root kumbe le Nelson Mandela a nga kuma teaching mara nga ri na matric Nelson Mandela a ri na yona teaching yo ka yi nga ri ni vula ku loko ze va ku na matric va nga ri yona hi yona a ni vulela ku va Nelson Mandela Bay University va ta va xi vonile certificate xa nga va komba a va fanele va xi vonile phela swi sungule kwale ka university loko a xavile le ka department ya education na basic i va xa submit a university swa a kha tivana na vanhu mantwisisa phela a university nakona ku hlupha hi ku loko wo va na statement of results u nga nghena ivi certificate xi ta sala xi ku kuma
vo to ka va nga ku nyiki degree loko i nga va kombanga certificate hi voko ku really ebotpep ni nghene university university ku na corruption ku tlula government na mbyela sweswo na kambe ku nge vi ti-university hinkwato hi mhaka ku n'we mi ngheni ka yin'wana mi hlangana most of them mi nga ku most mo leyi n'we mi nga nghena ka yona no vula ebotpep why mi ku most mi tiva tingani n'we vanhu va tirhisa system yin'we mani hi nge swi koti sweswo mingisero wa mina ku hi ku hinkwavo kumbe hi ku most kumbe phela ku most hi ri vo tala ene tiyunivhesiti loko ti ri 26 swi vula ku vanhu va ko va hundza 19 corruption so ene ku nga vi ntiyiso sweswo hi ku hi hava vumbhoni marepotete ku tirha mali na South Africa nemetweni dasana munhu a sasa kota ku kuma 350 ka tirha loko a nga tirhi ko nga yi kuma swi vona simple as that swi kona ku munhu a kha tirha ka sasa a tlha kuma 350 liya ya hayi wa ka yena swi nga se swi nyanya ngopfu no la swi kona mikele ni n'wana mingiserelo a ka ha ri kona 08600025 ni vula ku i sungule yin'wana mingiserelo ya swi koho ku munhu a nga tirha ka sasa a tlha kuma a kha tlha kuma do ya ka tlhokomaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we kwala ka Munghana Lonene FM makombandlela kusuka kwalano hi ta va se hi kha hi languta ku timhaka leti ta le khoto ti fambe njhani kahle xiboho xi ri yini hi timhaka toleto mi ta tsundzuka ku tshame ku va na mintshamo leyi ya landzelerisiwa loko ni nga hoxisi a yi kha yi tlhontlhiwe hi risimati mukarhi se loko va yi tlhontlhise sweswo ivi ku hetelela ku va na ntshamo so loko va na ntshamo wu teka xiboho kambe ta twa kahle lava nga ta yi byela ku mhaka leyi suka kwihi loko yi za yi fika laha yi nga fika kona tolweni hi ndlela leyo va koho muyimeri kumbe mutivi wa nawu lava nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka yaleyo ta va kha hi bula na vona sweswinyana loko hi vuya ka tlhonga ta mahungu na wehe kona mingisero me ka mathebula dp@sabc.co.za Africa Munghana i Twitter handle i nomboro leyi nga kota ku yi tirhisa hi ndlela yaleyo loko nga kotangi ku hlayelela swilo i nge koti ku na vunyingi kumbe vutsongo bya swona masivona loko ku ri ka u tshama nge hlaya endla vulavisisi a swi koteki nga ku most kumbe ku swo tala kumbe yina a swi koteki sweswo u fanele ku sungula hi swi tiva ku i hlayele kangani nga ta ze ku most masivona se a swi koteki hi yo mhaka mi ni twa ni kha ni kaneta loko munhu a nghena loko wo ze sungula ku vo tala ayayaya se va nga xiphiqo ku vo tala va ma va hlayele kwi njhani mi vo mhaka kona se i mhaka yin'wana leyi kumbexana hi nga ta yi languta ku ya mahlweni hi twa n'wangulo wa wena eka mhaka leyi hi bulaka hi yona nhlekani lowu kambe handle ka sweswo 0860002543 nomboro leyi hi tirhisaka hi nga siyaka lava va mutivi wa nawu a sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va ya yimise ku yini laha nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka yaleyo i tatana Hlulani Fanuel Magayisa lava ku nga vo va nga ta hi byela timhaka toleto ni vone va mbale na mambalele ya nhlawulo onge ti va ku na mapicheleni nyana va makumaka loko ku lulamiseriwa nhlawulo vahlayi va mahungu va xaveriwa nyana swimbalo a ni tivi kumbe vo lo tirha va ti xavela tatana Hlulani Fanuel Magayisa kambe hi vo va hi byela ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ta emisekweni gayisa sweswo mingisero Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula 20 minutes ntsena yi nga se ba awara ya n'we hi nga se ya ka mutivi wa nawu ku na un'wana mingisero lava ku hetisela mhaka liya ya tidyondzo la nhlekani hayi Khalani poto wa mina minjhani hayi pfukile nga wona hayi pfukela cancer swinene mani mi ri yini n'we hayi mani mina Khalani hi mavonelo ya mina hi leswi mani a yi ni hlekete nga ku kahle loko i wa ri na mali wa xava swilo swo tala tsundzuka ka mina loko na ha kula ku dume ku na xikolo xin'wana hala giya ra tsematsema riqingho ra n'wina makwapa mani sorry Khalani mani ka sweswi ya se na mitho a hi yeni mahlweni until hayi ni ya swi twa vele va fana van'wani kwala va ku va ti xavi ti-matric leti because
va file nyana matric a ku ri ku loko a dyondza hina loko fela ti fika ku kanharhu va nga ha ku pfumeleli ku ya loko ti nga hoxisi so va ti xava ti-matric test so va tlhela va yunivhesiti va pasa va tirha kahle so lero ma va tiva n'we ni lo ta khalanga no mbhoni bya swona mara na va no mi nga ti mi ta hembela phela sweswo se mo hemba loko mi nghena mi nga ri na vumbhoni swi vula ku mo hemba sweswo hina hi lava vanhu loko mo na va tiva mina ni tiva ni nga nyika xikombiso ni tiva Pat Mathebula ni tiva yini swantswa na va tiva khalanga lava va nga kuma ti-matric certificate mara ku ve a hi ta vona va lo ti xava se mi ndle yini loko mi swi tiva ni nge hembi khalanga mi ndla nchumu hi swona a mi tingheni a ti ngheni khalanga ko a na ha ni to ngheniwe cause na mani a ri ka matric ani se n'wi mi xavini no ma lo xava khala mi lo pasa kahle no ku va ti-qualification ta mina mintirho leyi ni endlaku va loko ni apply-a va teka va cheka hinkwaswo va yisa ka lomu va ti-veta everything so ma lo xava khalanga mara leswi ni vulaka ni lo va ta vafana va na hi xavi ende no loko kumbexana ho hlangana ni nga mi kombeta ku loyi na loyi i tshama ni byela ku i xavisa ende va pasile va le tiyunivhesiti va yela tiyunivhesiti va fika va dyondza va pasa kole nkarhi va tsandza ku le ka matric a ni matric va feyila hi hela va ya xava se swi vula ku fanele ku ndliwa xanga nchumu la ka matric leyi ku langutisiwa ku loko munhu a thoriwa kumbe endla yini va swi tiveka ku i va kha kolota ku fika kwihi ha swona i va pasise ku yini exactly khalanga exactly because ni twa na ku xi va xi ri hantle mavona wo fana hina na hi lo ti hinkwako hi lo ti lwela hi pasa hi lwa mavona se ni to vanhu vo tala vet mara ku fika ku va na situation ya ka van'wani vhele loko va ri na swa le mandzeni va ti xava ti-matric va nghena tiyunivhesiti va pasa ka va right no na mitwa ni loko veka sweswo khalanga voto wa mina ni khensile swinene loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi hi bela qiqingo mi ta na tlhelo roro leri inkomu thank you khalanga I khensa hi fane hi hundza ka timhaka ta ku na swi tiva ni swi vonini mara a ni ndlangi nchumu se a hi yeneni ka ku ni endle nchumu a hi hundzeni va ka hina hi ya ka ku hayi na swi tiva ku loyi lo xava ivi swi lavisisiwa ya n'wi xavisa hi ndlela yaleyo a mi swi voni ya n'wi xavisa ivi kusuka kwalano hi kota ku vona ku yisiwa ku yini emahlweni sweswiwani hi lava ku vulavula na muvulavuleri wa ndyangu wa ka Mkhari kahle i muvulavuleri wa RW Mkhari na va ndyangu wa ndyangu wa vuhosi bya ka Mkhari se hi vo hi lavaka ku va hi bula na vona sweswiwani mutivi wa nawu tlhelo lava hi bulaka na vona Butemba xivongo xa n'wina na chava ku xi hlaya ni nga ta ka ni nga xi hlayi kahle ene loko no ka ni nga xi hlayi kahle tatana Risimati va nga vilela ngopfu loko ni nga xi hlayangi kahle xivongo xa n'wina na va tiva ku ni pfuneni enhlekani i vila xihluphi i Madale Madale va ka Madale i va ka ya se mi lava va tshama va kha va ta mi ku un'wana tolweni wa masiku a mi ri a khoto kambe hi nga se languta khoto a hi sunguleni hi languta ku timhaka ta tolweni wa masiku khoto ku va mi hetele mi ya khoto mi swi fike ni ta swi vekisa ku yini swi sukela kwihi se mhaka leyi sukaka ku va ka Mkhari Royal Family va endle claim hi 2010 ya vuhosinkulu bya Vatsonga claim leyi yi nga va na ti-public hearings I think around 2013 a Giyani in July 2013 vanhu va yile va fika va commenta van'wani va endla ti-objection lati va nga ti endla but at that time commission leyi a yi nikiwe matimba ya ku deala na ti-claim and disputes ta traditional leadership yi ala claim ya ka Mkhari hi loko in fact va endle recommendation to president wa tiko
ku a decline that application ivi president a decline va ka Mkhari loko se va court ku court yi langutisa mhaka leyi futhi na decline leya ya president ku ala ka president ku va nyika vuhosinkulu lebyi so hi helele court mhaka yi kha yi sukela kwalano ka ku president u ale that first claim leyi nga submitiwa ka yena se ku fika sweswiwani ku lo rindzeriwa xiboho xa court sweswi ku rindzeriwe xiboho xa court ku court yi leswi hi nga kombeleni swona ka court a hi ku yi declare ku va ka Mkhari i vuhosinkulu bya vona sweswo swi endliwe hi commission already ku na ad hoc committee leyi nga tshama hi 2021 na yona ad hoc committee leya a ku ri outcome ya court case yin'wana so court case leya hi ka yona sweswi yo sungula ya mbirhi yo sungula va fike va rula in favor of va ka Mkhari va tlhe va instructa ku a ku fomiwe ad hoc committee leyi nga ta lavisisa vuhosi bya Matsonga na ku lavisisa ku kahle byi tshama ka family ad hoc committee leya yi kuma ku byi tshama ka Mkhari ad hoc committee leyi vulavulaka yo hi leyi a yi ndla vulavisisi hi Sunguti 2021 ku fika Mawuwani 2021 yes hi yo yaleyo okay so yi rule in favor va ka Mkhari mara shortly thereafter ku va na van'wana futhi lava va ri kwalaha ka commission lava ti-member so a ku ri na chairperson ya commission chairperson i professor who is also a historian ivi ku va na van'wana vambirhi lowun'wana i na legal expertise na un'wana futhi wa vumbirhi va ya va ya tsala report mara se loko va ya tsala report a ku nga ha ri na ad hoc committee ni khomeli Mingserome ku vuye ku wa vona loko se nghene timhakeni khi ti yingisela kahle wa rivala na ku languta xinchinani lexiya loko xi ku byela ku hey ku na van'wana va lava ku xavisa swi endle tani na le ka sweswiwani xi kavanyeta muvulavuleri wa RW Mkhari na va Mkhari Royal Family lava ku nga vona nkulukumba Themba Madale lava hi nge le ku buleni na vona Vuthemba ni khomeleni xinchinani lexiya xi ni kavanyetini a ha ri ku vulavuleni timhaka letiya ta ku ri ku ve na ad hoc committee kumbe panel leyi yi nga thoriwa yi sungula ku tirha hi Sunguti 2021 ku fika Mawuwani 2021 ivi a yi rhangeriwe hi Professor Jabulani Simon Maphalala ku nga mutivi wa swa matimu ku tlhe ku va na advocate Chirami Shirinda ku nga mutivi wa nawu ku tlhe ku va na Zamakuhle Chauke na Mopai bona va nga va mutivi wa timhaka ta customary law se ama hlamusela ku ve na xiviko lexi a xi vulavula ivi ku nghenelela xinchinani lexiya so sweswi mi nga swi hlayisa swona mavito hi wona malamo lava mbirhi lavan'wana lava so chairperson a ku ri Professor Maphalala so lava mbirhi lava advocate Shirami Shirinda na Chauke Zamakuhle va ya va endla report mara va endla report ku ri ku se a ku nga ha ri na ad hoc committee ntirho wa ad hoc committee a wu se wu herile report a yi se yi tsariwile leyi fanelaka ku ya ka president yi sayine hi chairperson va endla vona report leyi kanetaka report ya ad hoc committee unfortunately loko president a va mhaka leyi a considera report ya timembara letiya timbirhi a nga considera report ya chairperson hi loko se a ala futhi round ku nyika va ka Mkhari timfanelo ta vona a hi sunguleni kwalano leyi mi nge yi humesiwe hi mutshamaxitulu ku nga Professor Maphalala yi humerini naswo leyin'wana yi nga landzela yi humerini ni vula hi 31 ta July leya Professor Maphalala okay la a ku ri kona ku hela ka 6 months leya va nyikiwe yona hi court ku humana ku ta na report so leyin'wana ye ya huma hi October ya 2021 mara a ka nkarhi walowo 6 months leya va nyikiwe yona ya panel a yi se yi hundzile leswi vulaka ku loko va humesa report ya vumbirhi a va nga ha yi humesi va ri panel a ko va timembara leti ti nga cinca mihleketo for whatever reason i va tsala report ya vumbirhi va yi rhumela ka government na yona
but lexi hlamarisaka ni lavaka ku xi vula i ku government position ya yona loko hi ri le court i ku a ku na vukosi a ku na nation ya machangani ku hava swilo leswi va swi not machangani vatsonga sorry a ku na nation ya vatsonga ku hava group leyi va hi vitanaka ku vanhu lava i vatsonga va hlanganisaka hi vutsonga bya vona which leswi nga hi hlamarisa swinene swi vuriwe ku hi leswi swi vuriwe kwele court loko hi kha hi tenga mhaka leyi a few days ago se swa tolweni hiko ku nga vuriwa ku hava vanhu lava va nga vatsonga ku government ya ala because a ku na vanhu va vitaniwaka vatsonga ivi hiko hi va vutisaka ku loko ku ri ku hava vanhu lava vitaniwaka vatsonga why constitution yi guarantee ku na language leyi va nge hi Xitsonga yi vulavula hi va mani se veri yi vulavula hi va mani language leyi hi ta twa ku judge i vekisa ku yini because a va yi hlamulangi yeleyo va nga ta yi hlamula laha I guess so hi ta twa ku judge i teke ti-argument leti ku fika kwihi but hi confident hi leswi nga fambisa xiswona ku hi nga humelela kambe a ku va na okay na ku twisisa ku a swi bohi ku Xitsonga xi vulavuriwa hi Vatsonga kumbexani sweswo swi nga va swo kambe lexi ni lava ku tiva xona i ku loko ku ve mina ni te tani ni ku ni Mutsonga wun'wani a ku veri ku lava va vulavulaka Xitsonga u kambe mira swi vuriwangi a va hlamuselanga i mani loyi a ta na ntlhontlho lowu wa ku hava vanhu lava va nga Vatsonga so government ku nga minister ku nga president a va ri na munhu loyi a va yimela so loyi a va yimela hi ku hlamusela ka yena i fike kwalano at some point ka ku kahle position ya government i ku a ku na nation leyi vitaniwaka Vatsonga a tikweni leri so position yaleyo is very surprising and loko ku ri ku a swi fambi hi ndlela hina hi ta nida ku hi challenge because a ku na ntiyiso kwalano hinkwenu a swi tiva ku Vatsonga va kona hi nga va hi kha hi hambana hi mihleketo hi nga va hi kha hi hambana hi ku i mani a fanelaka hi rhangela mara nation ya Vatsonga yi kona kumbexani se swi ta vulava ku na sweswi mi nga swi vula namuntlha la ni vutisana le ka vayingiseri va mehe ku va koho Vatsonga na ku i va mani Vatsonga hi ku kumbexani swi hisa kwalano swi ta hisa kwalano i va mani Vatsonga na ku va kona Vatsonga na so loko hi nga ri na I think problem ya hina leyikulu i ku loko hi nga ri united hi nga ri na munhu a hi rhangelaku a lot of people vo hi teka hi ri a loose grouping of few of individuals tihosi ti ngo hlangana mara ku na relationship hinkwavo va vulavula Xitsonga mara ku na lava hlanganaka kona ku hava laha nga ta ku fika ku hi yimela Vatsonga un'wana na un'wana i yimela va lava a famba ku na vona leswi va hlamusela swona kahle okay namuntlha loko n'wina mi ya court ni lava ku se hetisela la Mwanati loko n'wina mi ya court tolweni a mi nga tlhontlhi yona ya Vutsonga na n'we a mi tlhontlha ku xiviko lexi president va nga languta xona a hi xona lexi a xi rhumiwile ku ya hi nawu hi sweswo okay nimetwini mani hi twa ku rixaka leri nga ni yingisela sweswi ro ri yini ri tiva yini hi rixaka leri hi ku sweswi ni lava ku tiva ku loko ku ve a ku na Vatsonga ku na yini lava vulavulaka Xitsonga lexi nako matimu ya vo yi ma huma kwihi se ku pfuke yin'wana ni mi twile Mwanati ni khensile swinene se va mi nyike kumbe va mi byele ku swi ta teka masiku mangani ku kuma xiboho so a va hi byelangi I think va ta communicate ku nga ri khale va hi nyika date judge u lo hi byela ku i ta reserve judgment wa hi vona ku mhaka leyi serious ni wu teka serious and a va tili vanhu va ta supporta leswi na swona a nga swi khensa a swi acknowledge ku wa swi vona ku na vanhu vo tala va nga consent mhaka leyi va tili va ta yingisela so I think i ta kuma date ku nga ri khale
Okay. ene ta mi tivisa loko yi fikile. Hi tiviseni hi ta kota ku tivisana rixaka hi ta kota ku vona ku hisa ku yini mahlweni khenseli swinene papa. Ku khensa mi. Inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i Buthemba Madale lava va vulavulelaka RW Mkhari na va yindlu ya vuhosi ya ka Mkhari. Se hi vo vengeri va vulavurile kambe leswi va tlhontlha swo ngopfu a ku ri ku hikokwalaho ka yini ku ta fanele ku va na swiviko swimbirhi swo huma ka ad hoc committee ku ve ku na ad hoc committee leyi nga humesa xiviko hi vurhangeri bya mutshamaxitulu kambe ku va na vambirhi lava va yaka va ya humesa xiviko xin'wana kumbexana vo loko vo va ri kusuhi vo ngo hi khumba hi kota ku twa ku vo va ri yini hikokwalaho ka yini va ya va humesa xiviko xa vumbirhi ku ve ku na lexi xi nga huma xo sungula nako loko ku ve a xo cinciwa a xi cinciwa yini hi ndlela yaleyo kumbexana swin'wana swa leswi kumbexana hi ta swi languta ku ya mahlweni lexi xi nga fika xi ni tshova xi ni heta mandla sweswi hi loko ni twa ku a khoto ku vuriwe ku hava Vatsonga se amko Vatsonga ku ya hi le khoto loko swo hetelela swi helele kwalaho ene munhu loyi va rhume hi holobye na president ku ya hi leswi va nga swi tshayisa swona n'wemeri yini a ndzhaka leswi tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Hi vonini video leyi ya vamhani lava va nga ku antivi ku vo strike kumbe va endla hi va nga mbalangi. Buthati mina ni twela vana va hina ngopfu vusiwana. Loko ni ri mhani ni te tani ni ri na vana, loko ni ya hluvula a xitaratini hi ndlela leyi la ku nga tala vanhu. Loko video leyi ya vona hi n'wana wa mina kumbe yi ya vona hi vanghani va ye loko va n'wi komba yoho i fane a titwa njhani. Vana vo tala sweswi bodi le ku tshikeni ka xikolo hi mhaka ku va va hlekiwa hi vana van'wanyani, hi mhaka leswi hina vatswari hi swi endlaku kaya. kambe van'wani ta ku a va lo khunguvanyeka kun'wani ta ku a lava ku komba ku ve le hansi ka ntshikelelo wo fika kwihi swilo leswi va swi rilelaku swi khumba vutomi bya vona. Buthata hayi hi ku hluvula ni sala ni nga mbalangi mara mi yi vone kahle video liya yani heyi va nga ni ba va ni dlaya kaya loko vo twa ku ni yi vonini a ndzhaku ni yi vona mina no twa vanhu va kha va vulavula hi yona hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika wa vulavula. 0860002543 hi ndlela yaleyo a hi ku ti wena mingisarome ku ri yini wena twa ku ririmi leri hi ndlela yaleyo hi kota ku twa ku o angula kwini vumbiwa loko a ni kha ni languta vumbiwa ra vumbiwa byi vulavula hi tindzimi ta 12 ta ximfumo kambe ai ko va ku lexi ni tirhisaka xinchina xa mina xi pfuli kahle laha ni nga kona ni le ku lavisiseni swin'wana la kambe loko na ha ri ku lavisiseni n'wemiri 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela wena u ri yini 0860002543 kuna mwingiseri loyi hleka Buthati aye papa njhani pfokele hi ngo vona mina chifu bujeni karija ngana ka mandlaka aye ri siku rin'wana loko nga kumi nkarhi a lave ku vutisa ku mhaka ya vuhosi bya ka Mkhari yi helele kwini because ku na nkarhi wa ku ze ku vulavuriwa va nga na tiki na malembe mangani ndzhaku ku vulavuriwa swona so loko nga kumi nkarhi wa ku ni mi vutisa ku swi helelile na kwini ku la ku ta swi landzelerisa vuhosi bya ka Mkhari se namuntlha loko nongonoko lowu va vulavula hi swona leswi va nga swi twisisi ku ya mahlweni va va ni pfune ngopfu ka na nga kota ku vutisa Buthati ni mingiserile a mi ta byela nchumu phela n'we ma ha ri ku vuleni leswi n'wami swi mi vava se namuntlha mi nghenele ku yini namuntlha ni nghenelela ku la ku tiva na ku president kahle why va fane va loko ku yisiwa mhaka leya khoto va yi khansela ku yi nga yi mahlweni va nga landzelerisi kusuka ndzhaku ku vuhosi bya ka Mkhari byi fambisa ku yini because swi vula ku ku ya leswi va nga tlhela va hlamusela laha ku a ku na ririmi leri Xitsonga va a ri swi vula ku kahle vo va vheta va hlamusela ku yena Matsonga va le ku yi hlayeni vona mi vula ma president a ri loko va ka va Buthemba la
ku na leswi va nga hlamusela ku president va vulavule marito yo karhi mi nga swi hlangananisi president a va nga ri kona khoto ku va ku ri na muyimeri wa president na holobye ku va ku ri muyimeri wa nawu a khoto okay se la ku ri problem yo ku president ku va ina leva va cancele mhaka ya ku na case leyi ya mahlweni ya vusi bya ka mukara leswi swin'wana tsari nga ni mikisini president a va hlamusela ku a swi vula ku hi vona swivuluhi vayimeri va vona kumbexani n'wina mi nga kona na swin'wana mi nga ri ku swi twiseni a ku na la ku nga khanseriwa nchumu lexi nga endleka hi lexi ku ve na komiti leyi nga fika yi endla vulavisisi leyi nga rhangeriwa hi professor Maphalala ivi loko yi endla vulavisisi yi humesa xiviko lexi ku ya hi Buthemba la xi nge vuhosi byi koho ka Mukari kambe ke ivi loko xi humese sweswo amatshan'wini ya ku president va tekela nhlokweni xoxoxo lexo va hetelela va tekela yini enhlokweni xiviko xa vumbirhi lexi xi nga humesiwa hi swirho swimbirhi ka leswiya swinharhu swa panel liya okay hi swa va tlhontlha swona ya na mi lo butet ni metweli botwa meni keseni mani twa van'wana 0860002543 hi ndlela yole se hi leswi swi nga swi hetelela ku swi endla ku va na xiyimo lexi yo mhaka veteri khoto yi lava ku twa xikombelo mayelana na ku vekeriwa tlhelo ka Vatsonga Kingship Report kumbe xiviko lexi xi khumbaka timhaka ta vuhosinkulu bya Vatsonga. Loko va ri hosinkulu ya Vatsonga swi vula ku fanele ku va na tihosi ta Vatsonga. Se hi tihosi ta Vatsonga i va ma ku hava kambe ke loko ku ri ku leswaku ku hava Vatsonga swi vula ku na tihosi ta Vatsonga swi ngo vula sweswo ku swi vula ku hava. Se ni la ku twa n'we hambi le ku ngheneni hi la ku twa n'we un'wana hi lo Nhlekani hello aye papa mpfukile hi pfukile hi ngo vona papa hayi pfukile man Mashindzi no twa mbilu ya mina yi vava Botpret loko ni twa tatana lava n'wana ti leswi va karhi va swi vula hi ku ya rixaka ra Matsonga ivi leswi swi tisa ngopfu vava i mhaka ku hina to tihosi kambe leta Matsonga ku hava lexi kota ku yimela xona ene a hi xihundla xa vona loko mo languta swilo loko mo a hi sunguriseni tihosi ta va ku nga ri ma ya okay tihosi ta Vatsonga loko mo languta hi toho ti ri toxe na letin'wana to ka ti nga talangi va nga busy hi ku tlhontlhana a ti-court hi mhaka ya vukosi bya voho no tisa ka swilo leswi nga humelela tolo it's a wake up call ka hina hi rixaka because swilo leswi khale swi karhi swi humelela ene swi tlha swi nghenisiwa ka timhaka ta tipolitics swi vava ngopfu hi Botpret loko mo languta leswi va swi vutisaka swona tatana lava loko ku ri hi vuyimeri lebyi a byi yimela mfumo byi fika byi vula a phambeni ka khoto laha ku nga na rixaka ri va vula leswaku Matsonga ko va vanhu grupunyana ya vanhu so a rixaka leri nga va ku na vurhangeri mara va karhi va tirhisa hina ku fikelela swilaveko swa vona loko mo langutana ta tlherisela Matsonga andhaku kumbe Vatsonga andhaku loko hi nghena aka mfumo lowu hi hina hi rixaka hi ri hexe hi nga thatheleriwa hi le xikarhi ku ri ku na hina a hi fanerile ku va hi kumbe a hi ringanela ku va na region ya hina kambe Matsonga ma thathiwe hi le xikarhi ku va vona va nga ri na nchumu kumbe hina a hi swi koti tanihi rixaka ku tiyimela loko swi ta ka swilo hi tikuma sweswi hi karhi hi wela Vhembe hi wela Amopali mara loko mo languta rixaka ra Mavhenda swo ri ku vula leswi i rixaka ritsongo ngopfu aka Matsonga mara hina hi thathiwe hi le xikarhi and leswi a va endlela ku hambi ho lava ku ta yima hi milenge mimbirhi hi nga ha swi koti ku fana na sweswi swi le ku hi tsandeni tanihi
hi Vatsonga because hi tlhatiwini le xikarhi. mi vulavule mhaka yin'wana loko mi sungula miku tihosi ta Vatsonga a ti le ku lweleni nchumu. Yes, a ti le ku lweleni nchumu, ti le ku lweni tona hi xitona. Ti lwa ivi mi tlhe miku na tin'wana ta lavo to ka ti nga talangi. Loko a nga ta kombisa ku na tihosi leti nga na ti-case to tala a tikhoto ta Matsonga. Letin'wana ti na tona mara a hi tona ngopfu to fana na ta Matsonga. Kambe lava Vatsonga va le ku tlhotlhaneni na mani. Va tlhotlhana hi xivona hi virhangeri lebyi va byi tivaka ku mani i hosi hikuva munhu kumbe hosi yo karhi yi lava ku va greedy yi rhangela van'wani karhi swi tiva ku na vo i tihosi. Swi nga va swi onhake kwile swi Mashimsi hi ku vona ka n'wina hi ku swa vava loko i va na rixaka leri ri nga vonaki ku ri kha ri tekeriwa nhlokweni hela. Swi onhake loko hi nghena ka mfumo lowa xidemokratiki. Aka tihosi tin'wana ti kume ku ri no it's opportunities ka vona hi ku se va ta va fambisa hi mhaka ku Matsonga loko ntsundzuka swo ri ku vula ku va tlherisela ndzhaku hi nkarhi wa mfumo wa Gazankulu kulukumba Hudson Sangus a va swi kotini ku hlengeleta tihosi loko mi languta cabinet ya vona to tala a ku ri vukosi lebyi a byi fambisa Gazankulu. Mati va endleni ni machine ni khomeleni tani muhumelerisi wa mi va teka nomboro ya n'wina kwalano kumbexana a ta tlhehisa mahlweni hi ku nkarhi wu hi vondzokile sweswi hi fanele ya kuma nhlokomhaka ta ya kuma mahungu. Okay, okay. Inkomo ni khomela tani awara ya n'wenhla ka nhloko mingisero Munghana Lonene FM hi la ku kuma mahungu ya misava lawa ya landzelaka na tatana Hlulani Fanuel Magayisa. Kambe ke loko hi nga siya ka mahungu walawo ya landzelaka na tatana Hlulani Fanuel Magayisa ni pfumeleli mingisero wa mina hi sungula hi twa ku la ku na hungu rin'wana leri hi fanelaka kumbe hi sindzisekaka ku va hi sungula hi ku tisela rona kwala ka Munghana Lonene FM hi nga siya amahungwini ya lamo lawa ya landzelaka na Hlulani Fanuel Magayisa hi yo mhaka hi ku khalanga Phet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Ila nga kona mingisero Munghana Lonene FM makombandlela nongona ku Afrika wa vulavula sweswi ila ku ya vulavula na Mwanati la ila ku vulavula na Mwanati ila nguteka timhaka ta tinhlayo mayelana na vukorhokeri kusuka ka vukorhokeri byo huma eka mfumo. Mi ta tsundzuka ku ku tshame ku vulavuriwa hi swo vulavuriwa hi timhaka ta mphakelo wa mati sweswo swa ku taniya se hi ta va ka hi bula na vona hi twa ku tinhlayo sweswi ti ri yini hi timhaka ta vukorhokeri byo lebyo hi ndlela yaleyo kwala ka Munghana Lonene FM nga kayeli tshama hi ta twa n'wangulo wa wena hi ndlela yoleyo. Kasi yin'wana mhaka i ku hi langutela ku bula na meyara wa Vhembe lava va nga ta va na vo va kha va hi nyika tlhelo rin'wana ku na mimbulavulo ya timhaka ta leswaku va yingisela vaaki va ka Xigalo hi timhaka ta vukorhokeri. Se hi ta va ka hi bula na vona hi vutisa ku loko va kha va yingisela timhaka ta vukorhokeri va kha va lava ku fikelela yini eka mhaka yoleyo ku yingiseriwa yini ngopfungopfu kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi kandziyela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Hi yo mhaka hina hi nghena helo hi ti tivi tinhlayo leti va Statistics South Africa va ti humesaka mayelana na timhaka ta vukorhokeri hi lembe ra 2023 loko ku kha ku langutiwa emindyangwini ku nga va ku ri timhaka ta mati ku nga va timhaka kumbe leti mun'wana va nga ta hetisela tona. Hi amukeleni Statistician General Risenga Maluleke hi bula na vona nhlekani lowu n'wana tinhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Hello sele muhaxi xikan'we ni ku losa vayingiseri. Hayi a khensa swinene hi hlanganile namuntlha timhaka letiwani ta vukorhokeri ti aname ngopfu kambe hi lava ku tiva ku tanihi Statistics South Africa loko mi kha mi languta tinhlayo hi 2023 mi vone yini? Xo sungula muhaxi a hi languti vukorhokeri ntsena eka xiviko lexi xi nga huma namuntlha. Hi languta vukorhokeri na swin'wana leswi swi khumbanaka na matshamelo ya vanhu lomu makaya. Ni nga nyika xikombiso
na vanhu ku na vana lava tshamaka vatswari va vona, ku na vana lava va nga siyiwa hi vatswari ku nga hava manana kumbe tatana kumbe havambirhi. Hi languta na timhaka ta matshamelo, va tshama na vakokwani, va tshama na vamani. Va kuma ti-social grant kumbe midende liya yi nga kona, yi nga ri ya vana ntsena, ya vanhu hinkwavo hi ku langutisa. Se ku languta timhaka ta vukorhokeri, a hi rhangeni loko hi languta vukorhokeri hi languta timhaka ta mphakelo wa gezi, hi tlhela hi languta timhaka ta ku fikelela ka mati eka vaakatiko, hi tlhela hi languta timhaka ta ku susiwa ka malakatsa leswi swi fambaka na ku famba va susa leswi vanhu va dyaka va swi cukumeta kumbe swin'wana na swin'wana swi nga tshekaka swi thyakisa tindhawu leti va tshamaka eka tona, ku va susa hi voxe kumbe swi susiwa hi timasipala. Se hi rhangeni hi timhaka ta mphakelo wa gezi, hi languta ku na vanhu va fikeleriwa hi tintambu ta gezi na. Se hi ta kuma eka tiko hinkwaro, tiko hinkwaro ri tshame kwala ka 90 wa ti-percent ta vanhu lava va nga na mphakelo wa gezi, swi nga hi ku wa tshika va wu pfumala ku famba ka nkarhi kumbe swi nga hi sweswo, kambe ntsena va na ku fikelela ka timhaka ta gezi, tintambu letiya ti va fikelerile. Lava va nga hansi eka mpimanyeto wa tiko hinkwaro va kumeka eka swifundzankulu swa Mpumalanga, N'walungu Vupela-dyambu ku nga North West na Gauteng. N'walungu Vupela-dyambu na Gauteng swi endliwa hi leswi ku nga tindhawu to tala leti ti nga na vanhu lava ngo tshama swa nkarhinyana, hambileswi masiku lawa va tshamaka nkarhi wo leha, leswi ya swi vitaniwaka leswiya swa ti-informal settlements. Kasi loko ha languta sweswo hi languta na ku va ku ri na ku hunguteka eka timhaka ta ku tirhisa tihunyi ku sweka tiko hinkwaro kusuka hi lembe ra 2002 ku ta fika sweswi. Hi vona leswaku xiave xa tihunyi ni malahla hi nkarhi wolowo ngopfungopfu tihunyi a ku ri 20 wa ti-percent, sweswi tihunyi ti enhlile swinene, ti le ka 7.8 wa ti-percent. Swiviko leswi muhaxi a hi leswi hi ngo fika haleno hi pfuva tinomboro hina hi swivika, hi leswi hi fambaka masiku ni masiku hi ya lomu migangeni yo hambanahambana, hambileswi kun'wana hi nga teki ku census swi helerile, hi swi vitana sample wo famba laha hi nghena kun'wana hi nga ngheni, hi leswi vaakatiko va hi byelaka swona. Se a hi languteni nakambe eka timhaka ta mati, kwalomu ka 75% ya vaakatiko va kombisile leswaku va na ku fikeleriwa hi mati endzeni ka tindlu ta vona kumbe kwala majarateni ya vona. Kambe hambi swi ri tano ku na ku thandluka eka nhlayo ya lava va nga va na ku tsemiwa kumbe ku pfumala mati ku ringana masiku 2 eka nkarhi wo karhi, kumbe ku fika kwalomu ka 15 wa masiku eka lembe leri a hi ri languta rin'we xin'we. Ku ve ni ku thandluka swinene kusuka eka ti-percent ta 24.3 ku ya fika eka ti-percent ta 30.8 kusukela eka 10 ra malembe lama nga hundza. Se vanhu va na tona tipompi ta mati, kambe mphakelo wa mati wu na ku kanakananyana loko se wu fane ku fika eka vaakatiko. Kasi lava va sukisiriwaka swo fana na malakatsa emigangeni ya vona va tele ngopfu eka tindhawu ta xidoroba lomu hi lo malokixini kumbe ti-urban areas, lomu makaya kumbe ka matiko xikaya lomu hi tshamaka kona lomu ya mugangeni vo ti susela hi voxe kumbe va va ni tala halaya mahosi ka yindlu kumbe va yisa eka ndhawu yo karhi etikweni laha swi nga ta swi ta tekiwa kona kumbe va swi hisa kona. Loko mi languta ku tlakuka loku ka tinhlayo leti ni ku languteni leyi ya timhaka ta ku tlakuka ka vanhu lava va pfaka ku va na nkavanyeto wa mphakelo wa mati kusuka ka 24 wa ti-percent ku ya ka 30,
swi nga va swivangelo swi vonaka ku swi nga va swi vanga yini swi vanga hi madyandza hi ku pfa ku va na madyandza kwala ka malembe ya lama ya 10 hi vulavulaka hi wona. A hi fikelelanga eka vuxokoxoko byebyo leswi endlaka ku hi nga fikeleli i ku mi nga rivali swiviko hinkwaswo leswi hi swi humesaka swi huma hi leswi hi fambaka hi vutisa vaakatiko. Se loko ho fika hi vutisa ku swi ya hi dyandza kumbe hi ku pfumaleka ka tipompi kumbe ku pfumaleka ka mati, vaakatiko a va ta va na mavonelo yo hambana leswi vulaka a swi nga ta va swi ri objective. Na hina a swi ta hi tikela ku tiva leswaku dyandza leri sungulerini ku swi ta vula ku se hi fanele ku tshika leswo hlaya tinhlayo na vaakatiko hi ya tshamela dyambu na maxelo hi sungula dyandza hi ri garingela. Leswi nga te tano a swi ta endla leswaku hi nga humesi xiviko xa kahle ho teka leswi vaakatiko va hi byelaka swona, kasi hala tlhelo hi tlhela hi vona ka swifundzankulu swo fana na N'walungu Kapa Vuxa Eastern Cape na Kapa N'walungu Northern Cape na KwaZulu Natal leswaku ku ve ni ku tlhandluka swinene ka vanhu lava va nga fikelela ku pfumaleka ngopfu ka mati. Hambileswi mati ka vula hi nga kombisa leswaku va na tiphayiphi ti koho, kambe ku ve na ku tlhandluka ka vanhu lava pfumalaka mati ku tlula eka swifundzankulu leswi fanaka na va Mpumalanga na va Freystata na va Gauteng. Ka xifundzankulu xo fana na Limpopo hi lexi xi kombaka xi nga vanhu lava pfumalaka mati a va tlhandlukanga ku fana ni le ka swifundzankulu leswin'wana, kasi xa Kapa vupela dyambu Western Cape hi lexi xi langutekaka xi ri ku tirheni kahle swinene eka swa mati. Se a hi yeneni ka mhaka leyi mi nga tele ku mi sungula ku vulavula hi yona ni swi twa ku ya vava ya swa boha kumbe swa sindzisa ku hi tiva tinhlayanhlayo ta koho hi ta kota ku vona ku tanihi xiyanimoya kumbe xani tanihi rixaka hi nga pfunana njhani ka timhaka ta vana lava mi kumaka ku va hlangana na swiyimo sweswi swa ku va sukeriwa hi vatswari, makulele ya vona matika, swi hetelela swi khumba vumundzuku bya vona hi ndlela yaleyo. Mi kume yini? Xo sungula eka tiko hinkwaro hi kume leswaku tiphesente ta 8 i vana lava va nga siyiwa hi vatswari va ri havambirhi. Nakona vana lava va tele ngopfu eka swifundzankulu swo fana na N'walungu Vupela Dyambu Northwest, Kapa Vuxa, Freystata na KwaZulu Natal. KwaZulu Natal i xifundzankulu lexi rhangelaka swinene xi nga na tiphesente leti fikaka ka 10.2 leti vana va nga siyiwa hi vatswari hinkwavo. Swi nga leswi swifundzankulu swo fana na Kapa Vupela Dyambu Western Cape lexi xi nga hansi swinene, kambe xin'wana lexi hi fanelaka ku xi twisisa vana lava nga siyiwa na hoxisa lava hi vulavula hi lava va nga siyiwa hi vatatana ni khomeleni nhungu ka tiko hinkwaro, kasi ko fana na le KwaZulu Natal hi lava va nga siyiwa hi vatatana. Kambe xin'wana lexi hi nga ta hi ta xi kuma hi leswaku loko hi karhi hi vutisa vana vo tala va tshama ni va mana wa vona, loko hi fika hi vutisa leku xana tata wa n'wana wa ha hanya kumbe a nga hanyi, hi minkarhi yo tala loko vuxaka exikarhi ka manana na tata wa n'wana byi nga ha tshamangi kahle va tala ku vula leswaku u lovile. Hala xilungwini kumbe ka swifundzankulu swa xilungu va ri u chayisiwe hi xitimela. Hikuva na ku tshama va kha va hlamula vana tata wa mina u le kwihi swa tikela. Se ka leyi ya vana lava va pfumalaka vatatana yi languteka yi ri henhlanyana ku tlula vana lava pfumalaka vamanana kumbe lava nga lahlekeriwa hi vatswari va ri vambirhi. Hikuva vana minkarhi yo tala va tala ku tshama ni vamhani wa vona ku tlula ku tshama ni vatata wa vona. Se loko kusuka kwalano se swi yisa le ka mimpfuneto liya ya swa timali na yini swa ka swa va fikelela ku ya hi laha swi fanele swi va fikelela ka koho hi tlhelo ra leswi mi nga swi kuma? Xo sungula muhaxi tiko ra ka hina ri kuma ku pfuneka ngopfu tiko hinkwaro ra Afrika-Dzonga
i 54.8 kumbe ku fikelela kwala ka 55% ya vanhu lava va kumaka miholo ya vona yi huma lomu va tirhaka kona leswi hi swi vitanaka i tisalari. Vunyingi bya lava va holaka swinene va kumeka eGauteng na le Kapa Vupeladyambu Western Cape. Swifundhankulu swa matikoxikaya swo fana na Limpopo, Kapa Vuxa, Freystata na va Mpumalanga swi le hansi eka miholo leyi kumekaka eka miholo leya lomu va tirhaka kona. Leswi vulaka swona i ku vunyingi bya vanhu lava nga le va kuma mpfuneto eka leswi swi vitanaka ti-grants kumbe midende. Kasi van'wani va kuma mpfuneto eka timali leti va rhumeriwaka hi maxaka ya vona. Hi swi vona ngopfu leswi eka xifundhankulu xa Kapa Vuxa, xifundhankulu xa Limpopo, laha xiave xa vanhu lava va kumaka midende kumbe mali leyi va pfuniwaka hi mfumo na leyi va rhumeriwaka hi maxaka xi nga henhla ku tlula miholo leyi kumekaka hikuva i swifundhankulu swa matikoxikaya. Kasi loko hi ka hi vona sweswo, midende liya yi karhi yi humaka yi humesiwa hi mfumo yi nga ha va yi kongomisiwa eka vana lavatsongo lava nga swela kumbe eka vatswatsi lava va nga na ntshikelelo wo karhi. Kasi hambi ku ri eka vadyuhari, midende liya ya pfuna ku humesa vanhu eka ntshikelelo wa ku hlangana ni ndlala kumbe ku pfumaleka ka swakudya. Yi tlhela handle ka vanhu na mindyangu hinkwayo yi helerile. Swi komba leswaku ku ni mindyangu yo tala leyi humaka yi nga kusukeni eka ntshikelelo wa ku pfumaleka ka swakudya hikokwalaho ka ku va mfumo wu karhi wu nghenelela wu hoxa xiave eka midende ya liya va yi fikiselaku hi ku ya hi swigavagava sweswiya swa vanhu. Se tinhlayo leti mi ti langutanda ka nkarhi wo leha ku fika kwihi Mwanati? Leyi ya General Household Survey ku nga mbalango wa matshamelo ya vanhu lomu makaya yi endla lembe na lembe. Sina haxawa ha ta tlhela hi vuya hi ta hlamusela vanhu ku xiyimo xi tshame njhani. Hi hlamusele vanhu kusuka hi lembe ra 2002 ku nga 2002. Lembe na lembe a hi se tshama hi tlula lembe hi nga endli mbalango lowu hi vuyisa xiviko eka vanhu. Nakona hi tshamiseka ngopfu eka ntirhisano wa hina na vaakatiko na ku va hlamula swivutiso swa hina hi leswi va swi vonisaka swona na hi ku tshembeka. Hi na vuxaka byo saseka ngopfu ni vaakatiko. Leswi vulaka ku mi nga kota ku swi vona ku tinhlayo ta maAfrika-Dzonga hi lembe ra 2023 ti hlupheke kumbe ti antswe ku fika kwihi loko ti pimanyisiwa na lembe ra 2022? Kavula leswi swi vulaka swona muhaxi, loko hi languta le ndzhaku lomu hi humaka kona ku na ku antswa swinene eka swiyimo hinkwaswo ku nga ha va vukorhokeri kumbe lebyi a va byi langutela vanhu kusuka ka malembe ndzhaku. Hi vulavula hi malembe lama ringanaka na 20 wa malembe, 20 years. Ku ve na ku antswa kusuka le ndzhaku eka hinkwaswo leswi va swi langutelaka. Ku na ku ku va ni ku phazama kumbe ku pfumaleka ka swo fana ni mati ni gezi na swi nga kona masiku lawa ku siyerisana gezi ku mphakelo wa gezi hi ku siyerisana. Kambe leswi loko hi languta kusuka eka malembe ndzhaku va tele lava va nga ta swi tsundzuka ku ka malembe ndzhaku a va ri hava tintambu ta gezi leti a ti va fikelela, a va nga koti ku layita kumbe ku sweka hi gezi ka 20 wa malembe lama ma nga hundza. Kasi sweswi va kota ku layita, va kota ku sweka, va kota ku fikelela mati hambileswi mapaku matsana kumbe ma pfumaleka mati lawa eka miganga ya vona. Kasi hala tlhelo ni vana lavatsongo lava a va nga dyondzi xikolo ngopfungopfu va malembe ya ku ya fika eka 4. Ku ni tindhawu to tala leti va ya hungasa kona kwalomu migangeni. Hi twa va kha va tiva na ku yimbelela vana lavatsongo. Hi na van'wani muhaxi a wu sungula ku ya tiva ku yimbelela na ku tiva ku vito ra wena hi we mani kumbe vito ra mani.
loko se i ri xikolweni ri na malembe ya nkombo kumbe nhungu nakona leswi a swi tshamisi swo loko va hlangana na wena va ku n'wana mani a hi nga swi tivi se va masiku lawa loko va fika le va tsarisana mavito ya vamana wa vona na vatata wa vona va kula va ri ni vuxokoxoko byelebyo. No, ni mi twile mun'wana ya khensa swinene tinhlayo leti ti ka vula ti ta laveka ku ti kota ku vona ku xana vutomi byi le ku antsweni ni tsakisa hi liya ya ku tihunyi ti hungutekile man tihunyi hi ku tihunyi a ti vanga swilo swo tala mun'wana munhu a mi to twa hi nkalanga leyi a khwatini va mbadameri va fikile se swi swa muxaka wolowo swa ha ri kona hi mhaka ya ku se ku tirhisiwa ka tihunyi swi hansi ku nga ri sweswo ntsena hambi ku ri rihanyo ngopfungopfu ra swifuva swa vanhu loko ku ka ku hungutiwa timhaka ta ku tirhisa tihunyi mbango wa hlayiseka kasi hala tlhelo na ro rihanyo ra vanhu lava mi kumaka va tshame malembe va kha va sweka a va tiva na tihunyi khale vanhu ku ndzopfori a wu tshiveriwi mbolovusani na wona a wu tshiveriwi ku vula hi tixaka ta misinya mondo na wona wa hlwela ku hatla wu sweka nikisanani wu sweka swakudya ku laveka mixanatsi na yini na yini se vanhu a va swi tiva hinkwaswo kambe hambi swi ri tano loko ha ha ri xin'we muhaxi ku na wun'wana loko hi karhi hi humesa swiviko leswi namuntlha eka maphephahungu va lava nga kona va ngete a mo humesa xiviko lexi ku la ku sasekisa matirhelo ya mfumo na swi kahle ku ni swi hundzisa naswona ha ha ri swin'we muhaxi xo sungula hina va Statistics South Africa hi na khalendara ya hina kumbe masiku lawa hi nga paluxa ku siku ro karhi na ro karhi na ro karhi ta humesa swiviko loko lava va khomixini ya nhlawulo va ya va ta boxa masiku lawa nhlawulo wu nga ta va kona kumbe masiku lawa va nga ta va na nhlawulo hina masiku ya hina a ma se mapaluxiwa lembe ra ha sungula kumbe ku hela ka n'waxeni leswi swi vula leswaku loko hi kala hi mapaluxa masiku lawa hi ku ha yimela hi independent a hi ya cinci hambi ku nga va na masiku ya yini ya xipolitiki kumbe ya yini se xiviko lexi ko va siku leri a xi ta huma ha rona ma ha ta tsundzuka vhiki leri nga hundza hi humese xin'wana xiviko lexi nga komba ku pfumaleka ka mintirho ku le ku tlhandlukeni se a hi le ku ringeteni ka ku sasekisa vurhangeri bya vandla ro karhi ra xipolitiki wa hina ntirho hi ku tshama hi karhi hi humesa swiviko leswi tiko ri fanelaka ku va ri ri na swona na metweli mun'wanati khensile swinene nkarhi wun'wana ku tiya ku engeta ku khensa mina ni ku khensa vayingiseri na ndzhwalo wa n'wina wa tindleve vakon'wana hlantswa a ni ku namuntlha hi ta famba swi nga fikangi mun'wanati swi ta mi nga kona kanjhani phela na loko ni fambafamba lomu emigangeni va ka va vula va ku ha ku twa mun'wanati u kha vulavula na mukon'wana wa wena Pat Khalanga va kha va ku hlantswa yi ta fika na vaakatiko se va swi tiva muhaxi se ma swi vona ku se mile ku hi dumiseni ku hina ha kolota hi le ku kokeni milenge a hi ringeteni swilo swi tshamiseka ka vanhu va ka hina va ta swi vona ku ha kha ha zama na mina na n'wina demetwele buwana tinikesi sweswo mingisera munghana lona FM statistician general Risenga Maluleke va kha va hi nyika tinhlayihlayi ta matshamele ya swi kavula hi ngoka kumbexani hi nga swi lavi hi swivangelo swo karhi kambe loko u languta ka n'wina sweswi ku na ku cinca ko karhi loko ku nga va ku ri kona ku sukusela ku kombisaka ku antswa ka swin'wana loko swin'wana kumbexani swi nga antswi sweswo swi le ka tlhelo rin'wana kambe ku cinca ko ku ya hi laha va hlamuselaka ko i ku ko leswiya swa ku mi nga vi na vutihlamuleri va tatani ivi va ze va ya mi vula ku mi tlumbiwe hi xitimela hi swo swi ni khomisaka tingana wanuna wa njhani mara vo a wu vileli ku na risimu rin'wana a ri ra ni tala ku tshaya dokodela mina no ti tshayela dokodela minkarhi yo tala loko ri nga ri ra dokodela swi vula ku ra khoni kumbe kambe swi nga endla hi vumbirhi ka vo ri nga ri ra vona ri vulavula ku wo wa nyoka na ra khoni wo wa nyoka hayi mhaka yi so hi byele mahungu ya misava awara ya mbirhi ya ta emisekweni loko swo famba kahle ni ta va ni kha ni bula na executive mayor wa Vhembe na ndhaka leswi
Cousin me show justice machines from Sesame Mings from Ghana no FM na hloko makata mahungu ya msaba ya awara ya mbiri daba kai uma so ibikutana ngona ko Zumba na mina na Ike Ngobeni kola kamgana Lone FM ntari lava ku bula na executive mayor kamenta bula na bananda kaleshi tanana leti nga emihleketweni ya wena hitwa Afrika wa vulavula aku hadiwi makenya hosi nga sweswi vanhu vo te ndlela migcine ri nguteka nando wa mabanga ku va kume vanhu va karhi va tsema tihunyi va siya mabanga nyama vanhu se va pfumeleriwile nature ka ha ri hava a hi ri na lava vo nyama yi ndluli hi swin'wana swo bohisa swi nghenisa mali se sweswi timovha vo nyikiwa mahala xi lexi va rileka xoko va nga endla mistake ene mistake leyi loko va ka va byela ku xin'wana na xin'wana hi ta va ka democracy mi ta xi endla mahala ku va munhu a nga ta mi vutisa swo karhi se ku ta pfuka munhu a ya toyitoya a ri hosi mina swi kumiwa khuza njhani vana va xikolo ku tikweni leri mi nga ta kumeka mi ri ka rona loko u sungula n'wina mi ya ku toyitoyeni tanana leti nga emihleketweni ya wena hitwa Afrika wa vulavula hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula ivi dokodela kutsi va sama va ku yona yi nga va kahle kambe xiphiqo xa hina i ku fika sweswiwani a hi se swi tiva ku timali ti ta fika ti huma kwihi ni hela kwala ta swi vona loko hi tlula bridge BP swi tala ngopfu leswi va nga byeli ku mali hi ta yi kuma kwini hi ta swi vona loko hi fika kwele nambyeni ku hi tlula njhani sweswo swi nga vi na xisaka xa rhayisi BP a xi bihangi mara loko xo swekiwa wrong ku ta huma mbota ku ri hi ku hi laha nga sweka wrong nawu wa NHI wu kahle BP matiko hinkwawo mo tala ni nga ku matiko hinkwawo matiko yo tala ya yi tirhisa ni ya yi tirhisa kahle hina swa onhaka loko ku ri hi ku musweki wa xona xisakana lexi i ta sweka mbota vatirhisi va nawu lowu NHI loko vo ka va nga wu implement kahle wu fambelana ni va nyika xikombiso ya RAF for an example i ntiyiso ku ta huma mbota andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makomba ndlela a ni ri ku lavalavane na risimu leriya ra khoni leriya album ya kona liya ya xigwili number xigwili kahle i bulldozer number 5 risimu leriya ra khoni n'wachauke risimu ra kona ri thiwitani va ku wo va nyoka na i ngo tswalatela vana i va tshika ni vula leri risimu sweswo mingisero mungana Lone FM nakona ko Afrika wa vulavula ka mungana Lone FM makomba ndlela hi rero risimu lera hi ritwa ra khoni Jauke wo va nyoka na a hi yimele ku la ku ta bula na executive mayor wa Vhembe kambe swi tikomba swi kha swi tika ku va hi bula na vona loko swi kha swi tika swi kutani hi ta sindziseka ku va hi nghena hi teka riqingho rero ka 0860 002543 ku na van'wana va nga fona va ni kavanyeta se ni nga ha risimu leri ri boheka ku tsemeka kambe byi ri tani mingisero mungana Lone FM mani hundza hi la ta ve hi teka riqingho rero andzhaka leswi sweswo mingisero mungana Lone FM makomba ndlela a na ha va kumangi executive mayor va ri va ha ri ku vulavuleni na vaaki a hi lava ku ta twa ku kahle loko va kha va vulavula hi timhaka ta vukorhokeri va ri yini kambe ke sweswo vula ku sweswi hi twa wena a ndzi ni lava ku ta va nga ntirho ka muhumelerisi wa mina hi ku hi lava yini twana a hi twi wena weri a hi twi wena mingisero wa mina 0860 002543 nakona ko Afrika wa vulavula ku timhaka ti fambisa ku yini me ni ta twa hi wena ni ta twa hi wena mingisero wa mina kwala u nga kona ka nomboro yaleyo ya 0860 002543 hi ndlela yoleyo a hi koti mingisero wa mina ku kwalaho hi nga khoma kona u khome yini kambe ke hi nga se vulavula hi ku tani mingisero wa mina ku na swin'wana ni fanele ku ni sungula ni swi hundzisa leswi na swo swi fambelanaka na nongonoko wolowo se yo mhaka ni twa sweswi ni khani ku wehe leswi a wu lava ku vulavula hi swona hi swihi kambe ke loko wa ha lulamisa va ri xana a wu le ku antswiseni kumbe ku aka yindlu ya wena
twana ebathroom bazaar mi ta kuma swilo hi ntsengo wa le hansi eka mabhavhu, tixawara, tipompi, tibasini, titile na tikhabinete. Tanani mi ta kuma hinkwaswo swa le kamareni yo hlambela hi kusukusela ka 3,295 rand ntsena. Ina, 3,295 rand ntsena. Hi pfula masiku ya nkombo ya vhiki. Mimbukoto leyi yi ta kumeka eswitolo swa le Polokwane, Sibasa, Giyani na Malamulele ntsena. Bathroom Bazaar, pulling the plug on high prices. tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa ila hi nga kona mingiseri Munghana Lona FM na ngana ku Africa wa vulavula a hi tweni ku hi nga kuma un'wana mingiseri hi twa ku yena angula a ku yini un'wana mingiseri loyi nhleka ani swi tikomba ni nga se nkuma la mingiseri kambe ke loko a hala ku twa wena 0860 002 543 hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Africa wa vulavula. a hi tsele un'wana wa ku famba sweswi i ri hayi mina na kanakana ku za swi ndliwa tolo i mhaka ya ku hani se tolo a ku ri exactly ku sele masiku ya 14 ku ya nhlawuriweni a hi swa tivoti. Hawu phela inkinga yakho ku a yi languti calendar ku votiwa rini wo tirha i nghene 5 years na 5 years ri ku tirha se hi nge stop sweswi ku tirha hi nga ha tirhi ku se hi ya voti hi ta qhubeka until 29. In fact even after va nga si hlawula yin'wana cabinet futa hi vona na wo hi vita kwalaho ku ta vulavula ta health ku ve se hi hlawuriwile mara ku ve se ku khetiwile mara government wu ri karhi wu famba. Loko hi hete tliliniki sweswi ku ve mundzuku ha vota hi pfula namuntlha. Andlala mavonelo ya wena u chichekile. Africa wa vulavula. Munghana Lonene FM makomba ndlela. 0860 I'm getting mingiseri lo nhlaka. Baba Tegol. Mpuke. Fukile ngobana ba. Mpuke. Mata magani ya Vutsonga. Indanga mkungoni komela mbasanya loko kuri la ku basanya na la mwana tukala manga kombisa ku mfumo hi ku yimela minister na president ba fiki va kombisa ku rixaka ra Vatsonga a ri kona. Ni vulavula swona ri Mutsonga ni ke ni vulavula ririmi ra Xitsonga kusuka ka rixaka ra Vatsonga wo tinyungubyisa. So a ni va soli hi mhaka leswi vanhu lava nga ta divula milenge hi hina vile a ni ri koho loko ku tshama panel ya Recall Again 2021 ku ve ku ta vanhu lava va vulavula ku ririmi ra Xitsonga va nga Vatsonga hikuva van'wani va koho va wela ka yin'wana ya ti-ethnic group leti nga vumba rixaka ra Vatsonga va nga va ndhawu van'wani va koho ba va tiva mtlamvulavula loko ka radio va fiki lahaya va tsale na mapapila yo ta kaneta ku Vatsonga a byi kona a byi hanyi. Swi tekile enhlokweni ku president va swi kuma kwini ku vanhu hi nga lahleki ta languta ti-president ku biha na minister. A ni ri panele liya a yi yisiwe le Giyani ku ya teka ya endla vulavisisi ivi yi vuyisa xiviko. Leswi va nga swi tlherisela ka president hi leswi hina hi nga Vatsonga hi nga va byela swoho ndlela ku hi nga me vula ku ve na munhu a nga swi vula a holweni ya le Giyani a ku hava Vatsonga ivi van'wana ivi swi pfumeleriwa swi hela. A nga Mutsonga kha vulavula hi Xitsonga mara a kha ku hava Vatsonga a ku hina hi ri rixaka hi Machangana na ku yi basa kahle ma yivo. Loko vanhu lava va byela president va ku Vatsonga va kona va swi teke swi le documentiwa va swi teke kusuka ka hina hi nga Vatsonga. So hi nga languti president na minister hi tihlo ro tshuka hi leswi hina hi nga va byela swoho hi leswi problem ya hina Vatsonga hi hina Vatsonga hi hexe. Se ni vula ku ni le ku ringeteni ku vona mi le holweni ani a Giyani munhu a yima a ku hava Vatsonga ivi nhlengeletani ya haya mahlweni yi n'wi pfumelela vula sweswo. No lexi nga humelela ku ze ku la ku va na khayasi nyana mara a ni ri lahaya mi nga rivali a ka ntshamo wo yingisela. Swi fana na le khoto ba Matebula hambiloko munhu a kha tisa vumbhoni byi ri byo ku hembela kumbe byo pfumelela na wena
loko nkarhi wo nga si fika wu ti ta hlamulena a wu kanete kumbe ku kavanyeta se process yi famba hi ndlela yaleyo ma vo se vavi va nghena vo tala lava va nga fika va swi basa ku katsa na madokodela Mandla Makhevula ni tinyungubyisa ngo hi vo ku ze ni nga xava vula tirha va fika swi basa kahle ni un'wana wa vona so so lexi ni nga ta kombisa yini vilala bya Vutsonga byi le xikarhi ka hina Vatsonga hi fanele hi tekela nhlokweni kwalaho ku te munhu wa ndhawu hi tiva va ndhawu va ri Vatsonga va fika ku hava Vatsonga hi Machangani mi swi tekela nhlokweni ku Vichangani i swilo leswi taku swi ri a KwaZulu-Natal Msunduzi a Nongoma hi 1818 after Shaka a declare war is 1816 ivi ku kumbela va ngumani kusu ngumalo lomu ngitiwa kweso Shanga a tsutsuma ya kwini le dawu ya khala ku ri South East Portuguese Africa a ya ku tumbeleni mazo Africa a kuma Vatsonga va ri koho Vatsonga lava va ri ku kusuka khale lava nga davuka suka ri Central Africa maso ba hehla va taleni khale va ri koho for more than 1000 years hambi Mazulu Shaka ra Vazulu ba Matheva ri tumbuka Vatsonga hi ri koho se munhu a nge Vutsonga a byi kona no vula ku hi le moyeni a ni ta ku vitana swin'wana na swona a ni va kahle swilo leswi a ni ri koho a ni ti ku viri hi hina Vatsonga hi nga byela president ku wena president wena Maphalala ku hava Vatsonga hi Machangani kambe loko mi ya ka Vumbiwa a mi kumi na nga byeriwa Machangani hi Vatsonga ene ku vi himpela ku na Vatsonga hambi vo Machangani hi voxe ni ngo vula ni hi ri troloma ni ku se hi yo va lista hi mhaka yini na va hi voxe va vulavula ririmi ra Xitsonga Machangani ene va tirhisana ndhavuko wa hina wa Xitsonga ma swi vona so hoxeke ngopfu hi ndlela yaleyo lexi a ni ta xi vula aka rixaka ra hina ra Vatsonga i ku a hi ringeteni ku hambananyana na ntolovelo ku hi ti vitana Machangani one hi hambananyana na ntolovelo wa ku loko hi kambe xivutiso ku ta va na ku xiphela xin'wana lexi hluphaku Mingiseri i timhaka ta ku munhu wa swi tiva ke yena ku ye yini matimu ya yena wa mativa ke hi ku n'wina mi nga vula sweswo mi kha mi themendela vanhu vo fana na vadokodela Mandla Mathevula va nga tsala na buku ya Vatsonga ya 800 years of Vatsonga history ku Vatsonga mi hlaya tibuku ta hina ta kota ku mi pfuna ti mi rhandunula ma swi vona mi kota ku pfuneka hi ku mi nga fambi mi bayisiwa hi vanhu Machangani ku va group nyana yi tsana leyi ngo ta ku tsutsuma hi fika hi leswi venge i ku bodza hi faka keleni hi tumbeta jikijiki va hi rivala ku loko hi fuwa hlolo i tsemandleve maso se va hi jikela jikijiki se va la ta hi vita Machangani i va ka a ni na vona na va swi tiva i va ka Nxumalo hi ndlela leyi i vanhu lava taku va ri leyi why ni vula so kulukumba loyi a nga foma rixaka ra Machangani hi yexe i kulukumba loyi Mankusu Nxumalo loyi va n'wi ta Soshangani n'wana Zikode swi vula ku siku rin'wana swi vula ku siku rin'wana ni nga se mi kavanyeta Mingiseri siku rin'wana swi fanele ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa hi tlhelela na swi tiva ku hi vulavula ko tala hi nhlokomhaka leyi kambe hi tlhelela ka yona hi ku tshame ku va na siku rin'wana wun'wani a ku n'wina Vatsonga Machangani n'wina vatukulu no yele a yi nga bihangi va Mathevula hi ku loko mo yi landzelela kahle hikuva hi ku na ku landza nkarhi a ku sunguleni hi vo mid 60s la a ku ringeta ku hlanganisiwa tinxaka leti hi ku languta ku se hi le ku dyiweni na hi rixaka ra Vatsonga van'wana a va dyiwa hi rixaka ra Vavenda lava nga hala tindhawu ta ka Malamulele ivi lavan'wana va dyiwa hi rixaka leri ra Valuvedu lava nga hale xiphemu xa hala ku loko mi tala va lithava hinkwako lomu va hlangana a va dyiwa hala no ivi lavan'wana va dyiwa hi Mapulani lava nga hala va Bushu mazwo se ivi ku sungula ku twananiwa ku hlengeletiwa rixaka leriwani vo mid 50s mazwo se la a ku ni ngo swi vita ku a ku ri ku loko ho vi ku hi Vatsonga swi ku wihi rixaka leriya rin'wana voho va ha riki na xiphemu aka tlhelo lerin'wana ra Machangani va ta tihonge va pfaleleke hala leswi ni ngo hi rito rolomba a ko va compromise ku ve in reality hi Vatsonga ku hava swilo leswi nge Machangani loyi a tiva ku ririmi ra Xichangani timinitsi leti ta ku mi ngo nghena i vulavula Xichangani a xi tivi hi munhu
hambi ku ri ndhavuko woxa a wu tivi munhu ririmi hi vulavula Xitsonga ndhavuko i wa Xitsonga okay rixaka hi Vatsonga loko a ri munhu wun'we i Mutsonga nemetweni so hi nga ri lahlekisani va bayizele ku inkomo ba mativo inkomo so mingisela umnganana on FM nokona ku Afrika wa vulavula ya kula sala timineta nongo ntsene ku va hi fika makumu ka nongonoko lowu khesiri swinene ku hi lombendle hi ku ya hambana ka tindhawu ku longa ningisela uri kola Gauteng eMpumalanga a Northwest a Limpopo na we kuma ku audio streaming ya Munghana Lonene fm.co.za okay ai tu ngwana mingiseri manu ni paresa la enhleka nsangwe ye ai ane presa nkata ka no presa ya Khalanga ntamnze xitori mfane mi mchwanga n'wina ni Mutsonga ni vula ku no presa no presa bata ne ku khala wina timhaka ta kona timhaka tata u tlangi nchumu talanga we n'wina Vatsonga Machangana vatukulu va Gwambe na Dzava leswiya a ku ri kula ku hlangana swihluke yana mahlweni swihluke swa nghungunyana se loko kuve loko ma yi languta yeleyo ma vona yi helela loko yi ku nghungunyana se yi fika yi vuya yi ta vula vanhu vambirhi hikokwalaho ka yini yi nga ku swihluke swa nghungunyani na John se ivi ta swi tiva ku lava van'wani va John lava van'wani va nghungunyana wa twa hi laha ni la ku ta ku kona Khalanga mhaka leyi ma yi tiva ku yi onhaka kwihi kwalaho laha ve nge ku ti tiva ku na Machangana ku na Vatsonga mhaka yaleyo onge yi basile mara laha ku nga na xiganga na ntlhontlho na mpfilumpfilu ivi se un'wana a yima le a ku meni Mchangana un'wana a yima le loko mo languta ku na nhlangano wun'wanyana wa Royal Leadership Unity lowu tihosi tin'wana a ti ringeta ku hlangana ingaku a swa ha ri ku a yi chayi kahle nyana hikuva a va lava ku famba hi ntila lowa ku vakulukumba mfumo a wu nga swi tivi ku hi ta byi kuma rini vuhosinkulu loko ha avanile ivi ke ku nga mati na oyili Vatsonga wo kota mina va ku hina hi Vatsonga se a hi teni andzeni ka Vatsonga no na ku nyika xikombiso xo basa ku na tihosi ta Vatsonga leti hinkwato hina Vatsonga ku nga na van'wanati na lavaya na lavaya hi laha hi n'we bvanaku kona ku ri ka hina ndzeni ka Vatsonga hi yihi nyimba kumbe rixaka leri nga ta yimasa voko ri tlhela ri seketeliwa kumbe ri tiseketela leswaku hi hina yindlu leyikulu kumbe hi hina hi nga ta huma hosinkulu ma swi vona mhaka ya kona mo ni fane manyana hi Machangana hileswaku Machangana a va n'we bana hi xi vona ivi hina hi n'we bana hi xi hina mo ni mi nyika xikombiso mina ni mun'wanati loko mo ka mi nga tivi xivongo xo sungula mi tlhela mi tiva ku mi tshama kwihi hi mhaka ya yini swi ta vanga timhaka hi ku xo sungula hina ndzeni ka yindlu la ku vulavulela yindlu ya van'wanati hina ka yindlu ya van'wanati na hina hi hexe ha ri na ndhazu ku i mani wa nyimba leyikulu loko hi languta le kusuka le henhla le ka Gunyule mi ta swi vona ku ri no nyimba ya yena ku nga na Celwa ku nga na Maxakadzi lahaya hina hi hexe a hi se tshama hansi hi languta timhaka teto hi nge se vula lavan'wani kana u baloyi kana umani i ku vula Vutsonga se mhaka leyi yi le ku tikeni ku ya kule leriya ro no loko se hi ya fika ka xiyimo lexiya xa loko hi ya court hi yimani ka hina ndzeni ka Vatsonga loyi hi nga ta hi ya nyika swibumabumelo ka mfumo hi teka kusukela kwale leyi a va vulavula hi yona tatani Madali mara mina a ni la ku nghena ka letiya tele khoto hi ku letiya ti ta famba hi gondzo ra tona laha ka ha ri na nyimpi leyi yi nga ta komba leswaku se ku ngheneleli na tipolitiki ka vula hi Xivenda kun'wana va ri vuhosi vu difa vu xivangiwa mara u vanga i khome yini hina van'wanati na tinyimba letin'wana mi ni hleketa ku yi ta za yi chaya la mhaka leyi nge se tama ku ma tsundzuko ku ze ku va na compromise yin'wanyani va ku no ka lava va Royal Leadership va ku no a hi twananeni leswaku ku ta rotate-iwa matoko vukosi byi fambelana na gandelo mi ta ri rotate gandelo swa tika kambe lexi ni nga xi twisiseki ngopfu kumbexani swi ta lava ni hlaya ni landzelela matsalwa hi ku leswi ni nga swi twisiseki ngopfu mun'wanati hi leyi i ku loko ni kha ni languta la ni vona va vuhosi bya ka Mkhari wa twa
ba re bo ba ngele ku bona kene ba kha ba ku Vatsonga a va le ku kotla mbetani a ni vula ku a va kotla mbetani na hosi yin'wana yi nga ta ku okay i hosi leyi yi nga le ku kotla mbetani na hosi leyi va le ku lweleni vuhosi lebyi kambe loko se swi ya huma leyi swi huma swi twala ku kha ku huma rito leri ra Muchangani Mutsonga a ni swi tivi hikokwalaho ka yini hi ku leswi mi nga le ku swi hlamuseriseni swona swa twisiseka ku okay Vatsonga hi lava i vanhu lava hikokwalaho ka yini ku nga va na ku Mutsonga loyi a nge le ku vulavuleni la moyeni a kha ku mina ni le ku lweni na Mutsonga loyi wa ka Mukhari ku a nge vi muhosi nkulu kumbe yini a swi talangi sweswo ku huma ku loyiwani i Muchangani loyiwani i Mutsonga hikokwalaho ka yini yaleyo yi le ku hlohloteriweni ta vulavula tihosi ta Vatsonga hi vulavula hi xinyimba ni te ni nyika xikombiso xa yindlu ya ka Maluleke hina hi hexa hala ku basisa rivala mara loko ku na lava va nga rhanga mahlweni va nga teka goza ka ha ri mpundu hi mhaka ya ku na hina van'wanati se hi ta langutisa ku loko hi suka le Mozambique loko va ka Mhinga va belela mhingu laya ivi ku na hina va ka Xikundu hi fika hina tsana ivi va ka Xigalu va galela hi le ha vuya ene masivona ma kha ma famba phela ma ngivona Mhinga ivi ya mata Xikundu loko mi languta vakokwani va fambisi sweswo ku ya fikela na tindhawu ta va Elim na tindhawu tin'wana se matimu walawo hileswaku loko mo languta history leyi nge le ku tsariwa mesa na ha hlayi tibuku tin'wana khalanga hi ku hatlisani mi byela ku why ku na matimu lama nga pfuviwa ku vula ka Saudi lo a ri ka SABC ku ri no to suit a particular narrative mara narrative a yi cinci matimu kalanga mi tswa kahle narrative a yi cinci matimu that's why ku no loko munhu a nga tivi matimu hina van'wanati wu ta fika nkarhi walowo loko swi hi tsandza swi to hi tsandza hikuva hi tlele vurhongo kambe ka ha ri na timhaka tikulukumba la ndzeni ka Vatsonga yi fika Machangana ma vanhu yi nge chayi kahle lena yona laha ku nga na vuhosi khalanga yi mani mbela muhaxi laha ku nga na vuhosi no dlawa ka dlayiwa maybe that's why ni tsutsumi ni ta joni tirheni ni ngo nyika swibumabumelo a ni huweli kona kwalaho va dlaya Vito yake ni number 1 ngopfu a mi vutisa Ompi Joseph Magoma wa ta byela swi tsandza kwihi ku va na xivindi na swi tsandza kwihi ku va na xivindi na ntirho wukulukumba a mi ta ni twela ku hi moyeni loko ano tlhotlhomela ni mi twile mun'wana ti hlayisekanga hi swona hina hi ta ku yini hina hi va mani hina hi va mani swi tivi n'wina kambe mina no vona onge loko ano va ka xiyimo xa ku ni nga teka xiboho a ni ta teka xiboho no ku xiphiqo xa hina i tihosi loko to tshama hansi ti hi byela ku kahle n'wina mi lava leswi n'wina mi lava leswiya n'wina mi lava ku fikelela leswi n'wina mi lava ku fikelela leswiya a hi ta vona yin'wana ndlela kumbe na mi hembela tihosi va ndhavezzi ta me tona mi ta mi byela ni kwala hi lowu moya wa n'wena tona mi ta mi byela ku xiphiqo yini swi nga pfeka swi hela loko ve leswi nga vulavuriwa khoto hi ntiyiso ku hava na Vatsonga ma swi vona se swi vula ku swa ka swi ya kwihi mativani a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we ya awara ya mbirhi ne mixo justice maximzimi kulunga kusuka kwalano nongona ko dzumba ra mina na Ike Ngoveni u ta kha ya mahlweni vana siku leri mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni ni vula n'we na vulavunga kwala tlhelo ka n'we na hayi na valava hinda kwala ya valava va yimisele voko mabyeku nte leswi nga ramela ku va byela va byele a va va na siku lerinene